Yeah. No mukana kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hi so ka khona ni ngomi tivaka. Yeah, of course namhleta I cover a very huge or long question. La of course ngata I kha vulavula ku kambe swi ngo endleka Benman the president yi tlhe yi tsutsuma kambe ka December na. And then of course the tlhevela hi another topic leyi ni vona ku na ku very very important hikuva vo tala va le ku swi twiseni swilo leswiwa leswi nga ta swi kha swi relate ngopfu ka va Manyangatsi a va uninspiring loko ni va ri kha ni sungula YouTube channel leyi and then ni tlhela ni hlamusela ku why kahle channel leyi yi rhandza leswi yi rhandzaka swona and then ni tlhela ni nyika some advices to those who are still trying ku va va endla YouTube channel mani kuma yana yeah so mi nga ma hleketa ku hi 2020 hi fike hi vona Benman the president a fika humesa album ya Malambani hinkwenu na swi hleketa sweswo and then loko sa humesa album ya Malambani hi fike hi vona fika humesa beef ya Severa na Dlitimbete mani kuma yana so hey swi nga fika swi kwatisa Mr Post unfortunately for Benman the president Mr Post sa a disukeni le ka Team Siriman loko le ka Team Siriman swi tikombi na ku a va di alela ku va di kha di na di recorda beef ya nhlamba ngopfu mani kumeka se a di ri ka Ngalas Records so di vuye di kumeka di ya le ka Ngalas Records laha di nga fika di humesa beef yin'wana yo vava strong leya Papa Xinyenyana which I have to say it's actually the strongest beef ever made hava beef yo yeah leswi nga swi vula ku hava beef yo va na matimba ku tlula liya hi leswi nga ta swi vula sweswo a swi tshama swi humelela mani kuma yena a swi zangi ku humelela leswi nga fika swi endleka sweswo hi beef leya Papa Xinyenyana liya now of course ni nga fika di hlasela Benman the president hi xiyimo xin'wana xa le henhla swinene mani kuma yena ya lo a ku yena mati ya ntsanana hi tlhe hi fika hi vona dienana di humesa another album the following year 2021 leti nga fika di humesa album leya di nga fika di n'wi bifa hi risimu ra ka dama wa khegula na ya le ka damba wa khegula fike ku huma album leya ya va damba wa khegula ri nga tlhe fa di still da bifa Benman the president na la hi vhete hi vona a fika a lan'wa beni hi leswi hi nga fiki swi vona laha hi vhete a lan'wa a swi twa ku a di n'wi bihi and then of course laha hi nga fiki hi vona a fika humesa album ya tiko ra ka hina la ku ri ha beef mani kuma yana so from information leyi a hi khe hi twa leyi luwa inani damba wa khegula a kha endla ti-live hi yona a fika a kombisa ku sweswi beef va ha yimini nyana hi ku siyile ku onheni ka business a vula yini sweswo a vula ku hi va a ni mi swi twini laha ku yena phosa di beef na hotela la ya Silomani di beef hotela ya Silomani fika di kombisa ku hi le ndhopini hi nge buki ndhopini so ma vona ku a va kha di va onhela business hi leswi nga fika swi endleka se hi leswi inani na yena damba wa khegula nga fika kombisa swona which I think it makes sense ku Benman the president yi nga va yi tshikini swa yena swa beef for that year timhaka to a yi chayela ku save business a ri ku onhakeni mani kumanya I think that was the case I think leswi nga fika swi endleka sweswo ho hi crossa laha munhu a nga famba tlumbiwa I think leswi nga fika swi endleka sweswo laha mani kumanya yi vheta yi va yi tsutsumeni ngwanya phosa still tlheli mi kuma ku daha bifa kambe a di n'wi twanga of course nga fika di humesa album leya ya 2021 later on again and then later on again laha hi fike hi twa dienana di bifa hi risimu leri ra N'waduku ti ku wena N'waduku ncila waku na ndzi ncila waku N'waduku ncila waku which is one of the best beef songs na ra appreciate swinene di bini laha mina ni ti rhandzela beef of course yeah of course hi ta hi khe hi endla 360 view ya the new section ya mall so hi ta hi khe hi jika around so ni vone ku swi ta va enough ku va ni kota ku va ni covera ti-topic leti ni lava ku ti covera hinkwato without any problem so leswi nga fika swi endleka sweswo hey a yi sukini swinene a ku twala N'waduku everywhere whether you like it or not everywhere a ku twala N'waduku ncila waku N'waduku ncila waku leswi ka swi nga endli ku na vanghana va wena mincila yaku na ndzeni still se loko ya ka 2022 ho fike hi hlamula Benman the president yi tlhe yi nga beef still ka album leya Jesu liya ni vheta ni swi vona ka hayi phosa di n'wi vavisini a di n'wi twanga di n'wi vavisini swi very very clear hi ku i nge maybe ri charitini AMG vona ni AMG ya yo AMG mara ku ri liya ya C350 ya it's AMG nga twala ya bongela laha it's a V6 ya leswi nga fika swi endleka yin'wana tisekele ya la Giyani leyi ya ha ku endliwaka a yi nga ri kona sekele leyi
Like it's new, maybe I say in 2 years, ne? Yeah, it's in 2 or 3 years. It's a new cycle, being and the wala, Lagian. So, which means set second Lagian, it's, I think it's 3, ne? It's 3. That Klangana in 1, I go. Yeah. So, so now I'm asking the question, Japan, the president, you get to Makambena, the Shila to we sign a beef. You can each figure comes of Lember, 2022. Itawai Kaivu, Yakana. Beef, yeah, Messiah December Revolution, which means obviously, young beefy, and almost the post obvious. Shungan beefy, so bad beefy, because look, Oganga beef is the post. Shrug the Fanta and that, to Shansek. Mr. Post, Diagon beefy. Oh, see a beef, devouring guy with the video. Look at that studio, that Fed comes to do. Do I see a beef? At the tour, you got beef, letting of that comes as well. So, yeah, that came one of Stark from the Queen and stuff like that. So, it's very, very important. Subscribe to the channel, updates. Yeah, so that's the question. I'm going to make a beef, do paiva, the beef should tell on go fla. The beef and I inside to go Tivan on good day taken Sat one Jan. From my salary for Papa Shinya. I'm not here to beef bean, not a ropotin. From my Salala, me to are similar to the beef to Queen. It's Mr. Post, Papa Shinya. If you can check message session from the Kamiko, my information, let me lava. It's a share. The beef and I thought, of course, in combination. So Talango. So Talango, the beef and our coconut in a vanganga. So the question I get to Mukambena. Say hi, and Robotan Gafakona, attack he won and Shono, Stakash Famanja. I didn't come more as you can see. My one McDonald, the Leale, and someone Zuma can. And someone Zuma at the time, always a Zuma, Leah McDonald, and the Leale KFC. Wait, has a one, on Nagala. I think you're on a level, Erica only. Yeah, one, yeah, Erica one. So, let's have Cashin Deca. So now then can you the second topic? Of course, Langa that Kalala, Manyangatsi, about the popcorn room and stuff. So all I bridge there. When I'm wrong, she wanna think about some rogo. She bridge and she in the way, she in the Samatela and the way, Helem Rogo, 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 Ngakelana Karurgo. So Fugo and a mall on top of it. Oh, Nalo. As you can see, oh, Nalo. Thank you, oh, Nalo. Namatia corner, and then as you can see, yeah, it's Mrogo. Yeah, so listen to that for Manyangatsi inspiring channel. I mean, at the same time, I have a role model. Some men will and Chouch will Manyangatsi, Yanaga inspire Van Hotala, got the YouTubers, more especially Lava there's a front camera, there's a front camera show, but there's a selfie, so Bakaba and Lavid, Evan Hotala Lavia, you have inspired Manyangatsi. Yeah, I was behind. I was behind. But never come and let the video. I'm Sakalu. Butawanga Bulmara. Tavabulera, Minuko Bradia wife for me. So it's so young about inspire Mankumayan. So Manamayanga is inspiring. At the same time, I have a role model. Mankuman. So inspiring John Mayangats. No more on the channel, guys. It's based around beef. Yeah. The channel is based around beef. I don't come more as you can see. A battery 60 view. It's based on beef. Much one the video totally. This because not the video Tamanga and Band wall. Mukumago, a focus, got the video that beef at times from Kumbisa. Mukumago Africa Kumbisa top 10 songs. That beef and stuff like that. But international. So you should not be interested in go. Look, this thing is actually interesting. And something like this. And then you know maybe Van Baba interested. Got those type of videos. Listen of Cashin Lake. And that line. And she wants a very, very important to film this channel needs Sungula. And the Mundo already Mukumago uncanny some music was stronger. And the music was stronger on canoeing. I could be fingo, fear Benny, Namester Post. So, in other words, Minano Nixon is West Song and if anyone interested, can beef your bean, Namester Post. Konaman moment and Aban Samana in 2017, some Babisa Song. So, Lon Canning, sir, and figuring Zinshanga, not the beef. Tabel Mayanga, Namester Post. And if anyone interested, oh, I think this is interesting. What's so interesting? Before, Andreka House and Bango House. So, I think this is actually interesting. There's something in this. Now, Bannings, beef is Karan Kari Landele, let's say.
khale kusuka vo ma 2017 emudeni tlhe mi kuma ku ni tlhela nyana ndzhaku ku tlhela ka me ndzhaku mi kuma ku se ni sungula ku yena ku tlhela ndzhaku ni yingisela tibeef leti ti nga hindza mona ni na vo nomuzamo part 1 tetiya loko ni tlula ni nga ti sungula hi ngote ni nga ti sungula hi ngote and stuff like that ni nga ti dlaya with sonde something like that hi leswi swi nga endla ku ni tlhela ka tinsimu to fana letiya ni kuma ni ti yingisela so by far at the making of this video i timana namuntlha namuntlha 23 ta September eka siku ra namuntlha ra 23 ta September my favorite beef song ever made i Swingwirangwiri ka siku ra namuntlha of course swi ngo ho cinca but by far my most favorite song i Swingwirangwiri because ni twa ra nandziha risimu leriya ra nandziha but at the same time ri kha ri ku beefa hi leswi swi ni tsakisaka hi swona like a ro athaka ntsena like ra nandzihisiwa mani kuma yana hi leswi ni nga interested hi swona sweswo leswi ni nga ta swi vula sweswo and then ku tlhela ku na munhu lowu va ngo i the popcorn room so the popcorn room i nani hi leyi sekele yin'wana yi vula number 2 ya number 3 hala behind mani kuma yana yi sayiti ra hali kule hala so the popcorn room in inspiring hi maendlelo ya video luya mara a nga ni inspirangi hi ku yinana hi content in inspire hi maendlelo ya ti-video ku edita hikuva mi kuma ku ni hambana ni vona switoritori swa yena swa ka cover mi kuma ku i tirhisa ti-images ntsena ka ti-video ta yena ni swi vona ku this is actually interesting this is actually interesting and swi nga ni pfuna ka channel ya mina mi kuma ku vanhu va interested swinene because loko ni langutisa a ku tele ti-front facing cameras ku hi nkarhi lowu loko ni fika ni cheka a ni fika mi kuma ku ni lo kuma only like 2 channels va editaku hi mixaka luwa ni vita ni ku I think this is actually interesting loko no nghena hi maeditelo lama I think ni nga benefita swinene like vanhu va nga va interested ka content ya mina even then swi ringeto ni vona swi kha swi endla swona mani kumena leswi nga ndeka se ni vona kha swi endla swona ni veta ni continuing in that way hi leswi nga fika swi endleka guys mani kumena so a swi swi twisisaka ku why channel yi ri based around beef i timhaka ta sweswo se ni vete ni va ni famba hi that line with also an approach yo ni fike ni nyika vanhu content leyi va yi tsakelaka mani kumena ti vete ni mi nyiketa ku leti mi ti tsakelaka but at times of course na promote tin'wana ti-artist mi kuma ku ni chela ngoma ya yena but na swi tiva ku ti-video leti ti tirhi ngopfu but na zama ku va ni tisa content leyi mi yi tsakelaka leyi nga based around beef se mi ti lavela ngo beef swa ti-reunion no vekela leswi mi kuma ku ni le continue ka xitori ku fanele swa va philani ku philani a ri ku yena ni ku na vanhu lava va nga va beef va ti-cameraman bona sunboy ku va xitori swi fanele swi mi kuma ku na swi hetisa loko mi kuma va fika va hlangana va rivelelana mara ni swi tuni ku video yo fanele mi nge yi tsakeli ngopfu so swin'wana ha endla mi kuma ku ho hetisa xitori that was actually the whole entire reason i ku a hi hetisa xitori la mani kuma holo le mahlweni ka molo a ni swi vo tala se ma yi tivetela molo because ni mi ndlele ti-video to tala ngopfu ni kha ni ta from this side i ku a ni nga ti from this side koku swi ni cinca swilo of course so hi sweswo I think in overall mi yi twisini a hi fika hi heta le ka magistrate ni veta ni mi komba na yona once okay hi ta fika le ka magistrate it's fine so hi sweswo mani kumena so sweswi ni ta veta ni ya ka this part leyi ni na ku yi vula ya ti-advices to lava ha lava ku sungula YouTube or lava already va nga within like va nga ku running ka ti-YouTube channel ku ti-views va nga ti kuma xinjhani like ti-channel ta vona ni overall va nga ti kurisa njhani mani kumena so lexi nga ta xi vula ku the most important thing i ku hi fike kuma ku wena kahle i tela yini ka YouTube that's the most important thing zama ku languta ku i tela yini ka YouTube first hi xona lexi nga ta va kha xi pfuna swinene i fike swi tiva ku i yela yini ka YouTube once ze i kuma ku i yela yini ka YouTube swi ta ku pfuna swinene because sure content ya wena i ta yi swi ta na direction content ya wena se yi famba so yi fambe line leyo than ku va i yala na hala because tin'wana ta channel na ti vona mi kuma ku content ya vo yi mixed mani kuma hala tlhelo yi aka vanhu hala tlhelo i vulavula leswa beef sweswi swi fika swi va problem because ti-audience fika ti va divided mi kuma ku i kuma half instead yo mi kuma ku i kuma content na ti-subscribers leti ti nga focused swinene ka content leyi i endlaku leyi nga consistent so that's the most important thing mavona so for example mina a ni swi tiva ku already ni fike ni covera beef mavona that's why mi kuma ku channel it's based on beef like 90% of the videos here it's beef mani kuma yani leswi nga ndeka 90% of content it's actually beef like le ka firefighting department it's actually beef hi leswi ni ndlisaka swona sweswo mani kuma yani so munhu i fika va a decide then a swi tiva ku content ya yena yi ya focusa ka yini
munhu kuma hi leswi ni vulaka swona fika va ku focus okay hi leyi mall as you can see munhu fika va a focusini a swi tiva ku ya languta ngopfu na yena and then from there hi fika pusha content ya ku hi line leyi i lavaka yona way fika hi pusha swinene fika endla tivhidiyo to tala nga fiki ndla video yin'we i yimani loko la ku increase ti-chances to channel ya wena yi kule fika i uploada tivhidiyo to tala swinene loko mina na ha sungula na ha swi hleketa ku na ha sungula a ni uploada I think I upload around three videos per day. Imagine na channel na hamba lomu kuma ku ni kume 56 views ni ya ani va ntirho ngo ani la sweswo na hamba ni upload 4 videos per day ani va le vhiki per day ani upload swinene ko sweswi ni nge koti ku va ni mi demonstratela swona because to tala mi kuma ku ni deletini ta mi kuma ku loko se channel se yi ri kurini ni ya delete la ta ni vona ku na ku swa boyo ngo no ti va kona hi leswi nga fika swi endleka but in overall okay yo magistrate but in overall leswi nga fika swi endleka ani uploada ti-video to tala hi swoho wani nga ndli mhaka ho so she must upload a lot of videos after i discoverini ku wena content ya wena ya focusa ka yini leswi nga vula swona yo magistrate maybe hi tshinelanyana ta yi kombele and the front video leyi nga se yi helerini in overall law on YouTube it's based on se and munhu fika va tlhangena ka swa group leti ti fambisanaka na your channel sweswi very very important naswona ku i ri ka ti-group tete ku i kota ku share ti-link mani kuma ku i kota ku share ti-link leswi leswi ni tisaka swona other than that swi ta ku hluphekisa mara the most important thing vana ka line yin'we i nga mixamixi swilo monanyana hi ku ku na leswi mi tlhela mi kuma ku ri hala tlhelo munhu se i mixa tivhidiyo ta Xitsonga hala tlhelo i bana English swi ta ku hlupha ti-views ti ta chika because ku ta va na nkarhi loyi nga ta gaina ti-subscribers leti ti lavaka inani content leyi ya xilungu hi yo magistrate la I think ni nge yi hala swona mi kuma ku fambe ku biwa munhu a twi na ku ti-code ni nga and stuff so hi swo sweswo mani kuma so in overall so in overall hi swo sweswo yeah so hiyo magistrate loko ra mi ngeza subscribe a ni ta n'wi la mi teka subscribe okay then yeah